Kohimen ko para bayid hautrai Jesus Christ. Niyasno naka kitab Jeremia nonya tulupa. O Jeremia o maham yaki pai Israel namahba kim don badu belai. Kino kino kibrio bam ya trailan badu belai kidon haga jimma namar kin sapra kin sejat. Haba ki pai Israel kila jingai no nau belai but kila kendai ya ka burom jongo belai ya ka bor jongo belai da ka ba kendai but ka da ka ba pinke ya ka hukum jongo belai ki kelalo ki beriu batalan bor banduk long ki baklain bor ha ka jingem jangi ni deban don badu trai ni deban ya trailang badu trai ni deban shash koryau ni deban ya ka linti jongo light no ya ka linti jongo Jesu linti jongo bele ngidon haga jingchon baga jingpra ya ga jingim chon te ka gospel min da kasmi ka hikai shushu ya ka ne ka panghani u Jesu ula penkoi ya uburiu ya uwe uburiu bamnam keren ba Jesu don ki pairisi ba katoka nomul kinong bor jongi kila kinno ya Jesu ba u penkoi ya ki buriu but ube ya uksui daga bor jongu besbul but habaki on ujisu pendon kam ya ka bor jongu besbul kila kinno ya ujisu ba umde na ubele uwan omde na ubele penban uwan na ubelsbul but udon jingede badu belsbul kabamul kimul ban kot ya ujisu uksui Henry Jesu ula penpai ya tin haki ki dondro iya ki buru na pedang jopi ya ki nongle kampela ki be ya uksui habalang konda makiru ki yo bor na uksui tapi ngai ya ki bat pisanya haki bat lada ki buru jopi ki be ya uksui bat lada kawan na ubele te bale pati ki no ya nga badu Jesu nga be ya ki uksui daga bor jongo bele daga chimbriati jongo bele kabamur daga bor jongo men siamba koi daga bor jongo jimpensle kabadon halo jonga kane kalonge jimpen shisha kabau Jesu ula kran haki ko himen ko pera nilaban be ya uksui tan daga bor jongo bele tan ga bor jongo bele bashisha nilaban be ya uksui Nagabenda jongi ki Kristan nilaban light lui daga bor jongo uksui tan daga bor bat ke jimpensle jongo Jesu halo jongi kalan kane ke jimpensle kalan ke jingdon jongo Jesu nimla satya ban light lui daga bor jongo uksui minda ngabu hakama jompi ya kane ka problem ya kane ka jinge don mon di ko na padang jongi what habalong what maki ki balong Kristan Catholic ki bapaka habawan ke jinge habawan ke jinpa habawan ke jingshitam dan ki bri ki bapasiaw haki hoy de namar ba shong sui pe pangkomne tamuta buriu ne kata ka buriu bala banla sui napi dan pun ki buriu ki nge bije ki buriu habaki snang yaki bade namar ka ne ka daw pe pangkomne de namar ka daw shong sui ulum ki ba shong happy pi pangkum ne te da ka bangi bi jega jingsnan jongi dot bon gi brio kila wat iya ki nongginia saudong jongi minda lada ka tin ka bau Jesu kran kalon ka ba long ka ba shisha kaya ka jingma ya ki brio ki ba wat ya ki nongginia saudong jongi ban la uksui Jesu kahima bayale persha ya kahima kan job ya kari bayale persha ya kari kan job ya kayin bayale persha ya ki hapadeng jogi himmen ki para kan job kabamul kadon kam ya ke jingat terle ban yaine hangne kale ka jinge ka bau Jesu labu hakama jogi kalom lada uno ubriu kano ka briu ba on hana ka shong sui dena marba uta ukunjonga kata ka konjonga ka pang ka shitom tanki buriu ke ba shakilungi wa kilaban pelai lui but be uksui kane kalom kamde ka bashisha
Namar uksuit ban be ya uksuit napi. Kiburiu kibamane ya kiblaitao kimla satya ban ble ya uksuit naki lanoru en. Tamu ble udon ke bor ban be uksuit. Ban minta nakabinta jongi bade ujisu ubadon ke bor ban be ya uksuit. Larang idon ke jinge kau jisu habangi duai kau jisu Nenge duai hakamat kilindo ne kiburiu kibajan badu Jesu kila ban bay uksui kiburiu kibajingai na Jesu kiburiu kibam pedian ge Jesu ake jingem jongi kiburiu kibam dan jingai kau Jesu kimla satya ban bay uksui nangi kabamor bon kiburiu kile ban la uksui na bon kiburiu hatto kadon jing shisha ye bale Kini kiburiu kimju manew Jesu kimju id yaw Jesu kimju be yaw suit haka kirteng ju Jesu kibe daga bo jongi bleita henry uksudu numpe nama kahima jo uksuit kamla ban yale persha iya uksuit ya ba mane bleita kabamod habapi leisha kino kini kiburiu kiba hana kidon go bor ban be uksuit kishu tokebe bale kidang le ayu kidang ya compromise bad uksuit kaba pilei ban be uksuit lese pi rasia lese pi rapeleng ne pi ra ya kino kitia hakama jogi but maki part kina yapi ya kino kitia bante hakama jompi ne bu haying lese don gibru kiba pabu ya ka khau haying jompi Don kiburiu kiba duai halor kino kitiar nar baki pabu yapi netep saudam jogi ying jompi kaya kaba kile kat jing shisha katkum kane ke jimpen shai jogi Jesu kia compromise baduk suit but ki ong ya uksuit to komu ianga but ban pinjai no ya ke jinge jompi haba pidian ya kum kita kitia Piru pila ya pinbe baduk suit to ngilang paralog jompi to wat nung pinjanjari ini. Henry naki por shaki por ya kini iksuit bahar uba pila ya compromise ya pinbe unsa ki biang haying jompi. Unsa pin ki biang ya ke jinge babon jai nama lada pin hun ya unadu kata ka por haba pila leisha ki nung kinia Ula menjo berpi ngan jai no hapi si porar por ladapi kongu yana. Yaki por ladapi kongu yahu unsa pingi biang iya ka jinge hakama jopi. Ngatip don bon gibru nagabenda kaspa nagabenda ka roy ka par janga business jongi nagabenda ban pass ba yaki exam nagabenda ban light lui nagi jimpan kibru ki lay shakum ki gibru kibam don jinge kau Jesu kibam mane yaw Jesu te kumno kilaban lauk sui napi kimla lanoru kabamut kishu to yepi kishu shukor yepi nanda kila aino hapi uksui bia ya ka bor uksui ya ka kelima pile shakum ke de brio pila wandra hayin jompi ya ka bor jong uksui namaru Jesu uksui ban yale persha ya uksui kabamut uksui ulaban ya uwe pat uksui ulaban long paralog berpi uksud ulaban long jan berpi ulaban man shong haying jombi kane kadega jingma jongi beriu kibalai mane ya kiblaita kane kalonga jingma shaki beriu kibalai shaki nongkan bat kinongkinia bantai kot ne ban kinia kille ayu kialong parlo baduksui Kiwandra penman ya uksui shayin jompi namar uksui tre ban penjot ya kakimajomu uksui tre ban penklat ban penpra ya kakimajom ken penban kikwa ban penro ya kakimajom ko iman ko para kane kalong kajing shisha ka bau Jesu kayegi ngashu dataya pi ba pendus ngotu ya kane ba penduk itu ya kiwai ba pendam sunan ya no ban ya sha kane gelenti namar bale ya ka klip ma pi leisha kum kene gelenti pi kendai ya Jesu pi pedian ya Jesu pi alam parlo ba ya uksui nanda pi wanra ya kajing jot ba kajing sonsi ka ba bunjai nadu ka por pi amenjur ba uksui ba non kinia
Ayo Jesu unapen kui dengi. Larang don badu Jesu ngin sa seiso, larang don badu Jesu ngin sa penpra ya ke jingim choni ya ke ingase. Tolong ke ba i Jesu, tolong ke ba shania tele telan ya Jesu, tolong ke ba ngei ya Jesu, wata kama ke jimpang baboncai, ke jinge baboncai, leso Jesu ai na dengi banginang ke ba kam janai. Tonin kapret lagi kemat ya ke por ngila kongu ya ubamen ya uksui ha ke jingim choni. Jesu be kerku kerdo ini penslay ini penklain bor ini kenapa ngindup lam penilai persyat ya ubamen ya uksui don bat ni hayi gasem don bat ni haga jingim joni en ya ro ya utrai Jesus Christ Jenama